Kachivenda vari chisapeli chatula. Zvino ndi kwamba ngorali ndi kwamba nga muramusi meeting mtangano wa vahone kha ḓuvha ḽa ṋamusi ara vhuthetshelesa radio ḓo ḓivha vho zwipfa kha pharapara loyara ya Makhadzi itshi khou amba zwori vhushaka hawe na Rita D Entertainment ho swika magumoni. Makhadzi uri huna zwinzhi zwine vha soko takala nga hazwo, ndi zwinzhi zwine zwi ngo mufara zwavhuḓi, zwino u khou vhona uri ndi khwine a pake vhuda hawe a bve so ene na Rita D Entertainment contract yo fhela. Zwine zwa vha zwone ndi zwa uri vha khou amba uri ha thu vha ready ita dzi interview, fhedzi ri ḓo ḓi pfha uri a tshi vha ready hu ḓo itea mini, u ḓo ri vhudza zwifhio. Nṋe ndi kha ḓi vha ndi duka ndi ṅwana ndi wa manguni ndi tshi hanefho vha hone ndi ḽavhuṱanu vha ḓi fare zwavhuḓi nda ri hai ndi a livhuwa, ri khou livhuwa nga maanḓa uri Rita D na Makhadzi vho ri ṋea matombo na midinga na misalasala ro tshina ro pembela, fhedzi zwiṅwe zwithu zwi a ḓa magumoni. Hanefho hune vha vha hone ndi a kholwa zwa uri vhushaka havho a vhu ngo fa lune vha tshi ṱangana a hu na amba kana u thusana kana u tikana musi muṅwe a tshi khou wa. Nṋe mara hiye vha dzheve zwavhuḓi hu ḽavhuṱanu. Makhadzi ri ni tamela zwibuya, Rita D ri ni tamela zwibuya, vhathu a ri aluse muzika wa hayani. Ndaa.